ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون إنا لله وإنا إليه راجعون. Manusia namate ni popo tumbale ni tampuni si dego ya sabe ni po indoni nerakamulale dayoni kae ruang metere damon pakede batun debone topo kae no si pake pade pada rajeneki dikabangi-bangi suku kain putih bauti mali rasa bayaki Kobato mate ni panunturate nemo maboli uberincere maliu motana dudu sibate naboli ridayo saito tamboto
lipuramo bijanu bijano siragan kaono Bekutana mungkar teinaki tonana belo na tau na guli tonalena belo na toroti movia belo mare meridayo matuvu mateko moviajero pale makalelo dayole modilo saliku ledonaria ni petumbo boba narokongota mole rapokono kana rajo komo ubenu makari tananolito apunaraka tongoragamo Leria tempo raranan joso Nitora puramo ampena sombo nombarambara